Na Dunavu, na hidroelektrani Đerdap 2, blizu Negotina. Evo ovdje je dole Dunav, a tamo malo u daljini je hidrocentrala. Evo to. Koljenići toranj, koji još nije završen. Evo dole Dunav. Evo toliko za sada. Idemo mi dalje za Kladovo. Bye bye. Dobro. Evo ovdje smo sad na Dunav. Evo ogromna reka. For you Americans who don't know, this is called the Danube River. Very nice. And across the way over there is Romania. Say hello. The land. We're here at a center, sort of. This is all restaurants in a row, about 5 or 6. And as you can see, they got also the music that they have in America. There we are, waiting for a drink to arrive. Alright, I think he's asking me to go inside a little bit. I don't even know where I'm going. Sad da imamo malo unutra, a? Baj, dođi. Vidiš kako to sve lepo unutra. Very nice. Let's take a look at the menu. Oh, yeah, there you go. Let's see, we got different kinds of pizza here. Oh, wait, this... No, that's some barbecue. These are the pizza. There we go. What do we have here? Vegetarian. The Alexandra. Što bre čovjek platio za sve to? To je moje. Da vam popne govo bre. Sve kešom plaćeno. Je to on? Pokreni se. Next year when we come, we're going fishing right here. They have some of the biggest. Vidiš, Ko je? tamo, sad ću to pratiti. Pa, teško ga, to je daleko. Činite se da je blizu. Ti hoćeš i tu da pipneš vodu? Ta je mnogo lepša i čistija ga, a? Ta je super. Ako se okupaš, beži gore. Bolje nemoj, a? To je duboko odmah. Tu je duboko. Vidimo ko čeka tamo. Evo je, vidjela nas i maže. Uplašila se za nas malo. Ne. A? Tu stvarno ribe. Je stvarno, Gago. Evo, Gago, da dođeš tu da pečeš odmah. Ha? Good fishing.